Один, бір, раз, один, бір. Келіп отырған бәтше меймандарымызға тезден тойлар көңілбай болсын дейміз. Сыртта тұрған бәтше, ағайын, туысқан, дос яран, құрбы құрдастарымызды той дастарханы тарапынан мұрат етеміз. Қаламыздың ғажайып шырайлы пайызды ресторанларының бірі болған Сұлтан Сарай ресторанына қош келіпсіздер. Мархамат, сіздер үшін жайылған той дастарханы тарапынан
Assalamu alaikum. Assalamu alaikum hürmetli toyumuzun aziz mimalları, hanımlar, han mırzalar, uzaktan kelgen ağayın tuzkanlar. Kalamızdan acayip şıraylı, faizli restoranlarının biri bolgan Sultan Saray restoranına hoş gelipsizler. Miniki bugün Allah Taala'nın asmana aşık yelimiz sınış. Halkımız bayramdı bayramga, toylardı toylarga ulasıp atırgan bir paytda. Qaraqalpaqstan Respublikası paytaxtımız Nöks kalasında kökten kütülgen toy basanıp atırptı azizler. Yelimizge yelevli, halkımızga kalavlı. Allah Taala'mızın bir nazeri tüsken şangıraklardan biri. Usna Din ağamız Firuza atlı anamızın şangıraklarında kökten kütülgen toy baslandı. Süyengen asgar tağı bolgan persentin üylendirip, halkımızı yelimizi jinap, keng dasturkan jayıp toy vermekte. Toyları toylarga ulaşsay deyimiz. Qaraqalpaq halkında ata babamızdan kettirgan bir şahsı dastur var. Betaşar dasturu. Kelindi yelge tanıştırayık, yeldi kelinge tanıştırayık. Ruhsat bolsa bir acayip kol şapalaklar astında bugünkü toyumuzga sebepşi kelindi. Saz sohbetler astında kütübasak. Keldi havsuyunşu kalayık say dastur ham saltımızla kelin kütüp alayık kadimleri Aras. Kıtta izge qaytayık ya kelliler. Kıtta izge he öne. Dedi buna tayakta ustap duratın bala var mı? Tayakta ustagan balaga aktsiya bolup atır. Buna tavar soğan. Kim var? No kızlarıp otomillok he aneki. Ağaçta mekla ondan usta. İşi veriş baya qarab usta he ani. Mektan usta ağaçta. He ani. İşi ver kitemden mekla he ani. Hedi toydun iyileri Usna Din ağa. Firuza apa. Usna Din ağa, Firuza apa men bir körüp alayın toydun iyilerin. Ulan iyi ki. Birovdun toyunda жүрgüdü жүрgo. Assalamu alaikum. Toylar oң bolsun ağa. Assalamu alaikum. Basay vereyim ba? Ruhsat ba? Endi betaşar özü ağayın tuğskanға arnalgan. Solluktan ağaylar köpçülük ağayın tuğskan, dost yaran, kurba kurdaslar toyxanaga kelip boğan bolsa, ruhsat benen ağaylar biz bugünkü toyumuzdan betaşarına nöbetli bersek, kelindi bir yelge tanıştırayık, yeldi kelinge tanıştırayık ağaylar. Al ruhsat bolsa betaşarımızды baslasak. Pervaz etip söyleyin, pervaz etip söyleyin, asgardın alatağınday, nöserletip söyleyin, selletip kuygan jağınday, şiirin yetip söyleyin, jiliktin akkan mayınday, mazalı yetip söyleyin, jana pisken kavunday, halkımızga belgili, ustazım benim ömür bay, irkilip sözden kalmagan, 12 pedeli dutarday, ullu usta jalgastay, betaşar uşun keldim ağayın, ruhsat busa kalayık, betaşardı baslayık, kalavıyık kalavıyık, ıntığısıp karavıyık, bolgay usu kelinçik avlumuzga alayık, yeneni şaşu şaşuda, daryauday kevle tasuda, kelin keldi degen son, bakıt keldi degen son, kelip turman kelinim, betinizde aşuğa, şaşun boldan şaşılgay, baktın kündüy aşılgay, kapa kılgan düşmanlar ayağına bas urgay, kazanda mayın kaynagay, kumanda şayın kaynagay, baktın kulüp mudamı tör
Törüngde bebek oynagay, şahınrak kelen kalauyuk, hemmimiz birge jıyılıp, kelinde karşı alauyuk, kelinde karşı alayık. Devlet bulgay üyünüz, devlet bulgay üyünüz, sevbet bulgay üyünüz, kelinçik gelse avulga tarhaydı kevul köyümüz, kızmeti bular küntünü jasıminin qarısı, yel baskargan beyimiz, tegin emes bırak bul hemmesini sınaptır, kalay eken kelin dep birbirinden soraptır, boysunup kalktın saltına, iyi bir saklap tartına, ülkeniminin kişisi jasıminin kartına, bugünkü senin toylap kegin kara kalpak kalkına, jüp selim bir kelinçek, jüp selim bir kelinçek. Al yendi burungudan kalgan söz, burungudan kalgan söz mendi sona aytaman, sonda dağı kelinim kız boluşu kaytadan, ömürdün bolar taşıyışı armansız öter kaysadan, şas kocalık bolgan son külleri öter tarığa, kıyınçılıkka şıdap ber azap vermeyi yarına, barlığının bolar hesabı hasa nalıma, kelinim korkur kelinçek barlığı da barşılık, şahs niyet ister göşok hassa bizde karşılık, üyüne kelgen konağın, jabık bolsa kabağın, kire almay turmasın, bosağın da tartınıp. Al yendi paydangda ayt, bakırsa tertipke seni şakırsa, ooo bakırmamagan mastan dep, bakırmamagan mastan dep, katına bakırar zamanın ötüp ketken kaşşan dep, sabri minni zaman dep, yerkimde berin magan dep, hayalman men balana, kulum mespen sagan dep, tursan eger tepsinip, onda küler jörtçülük, manav kanday adam dep. Kelinler kelsin ilayim, kelinler kelsin ilayim, kelinler kütken yesikке. Bu bekler jatsın her üyde, her bir üyde besikte. Tuğulgan her bir perzentin azamat bolup yer jetsin. Tuğulgan jer ana vatanga hadal hizmet körsetsin. Löçük bolup yer jetsin, parvaz avuşsun havaga. Vraş bolsadım jaksı dertke kelir davaga. Alım bolup yer jetsin, ilimnin sırın aşkanday. Akademik bolsun ilayim Nur Muhammed Maratday. Toylupası boyuna, şarasa birgi kelinim, kelli bol pakze tuğup ösken yelingnin, özündey pakze kelinler, usunday ulu yelatta, köbiye versin katarı. Tenindeki adamның janınday bol kelinşek, açtkan ak bidaydın nanınday bol kelinşek, şüpekten esken dutardın tarınday bol kelinşek, Almatının sevişni mayınday bol kelinşek, Samarkanның 95 şayınday bol kelinşek, şaktılardın şaktısı, keng dünyanın şaktısı, tabiattın ayı menin günündüy bol kelinşek. Bugün senin toyuna toylap kana kelipti. Bir keşin meni kaynagan, yüzleri güldey jaynagan, tanıstırıp öteyim, kimnin şakın alısın, kimnin şakın alısın. Al yendi ağaylar kelinge azken bolsa da nasihatımızды bildirdik. Nasihatты aytatın şasta emespіз. Sonda da ustazlar joluna, jasılkön atalarımız, analarımыздың jollarına sadıklık yetken alda kelinge bir katar nasihatlardı bildirdik. Kalgan nasihatты usu üydün jasılkön anaları, apaları kelinimizge argarap üret bara veredi. Halkımızda bir jaksı söz bara gayinler. Ölü silagan bay bolar deydi. Usunday kuanışlı günlerde aramızdan yetilew ketken marhum ata babalarımız, apa analarımız, marhum marhumalar bar edi. Usun insanlarda ulları, kızları, aklık şavlıkları, tuğan tuskanları bir yeslep yadga aludu makul görgen eken. Ruhsat bolsa agayinler azmaz tınışlıkты saklagan halda biz növbetті marhum ata babalarımız, apa analarımız, marhum marhumalarga salim növbetin bermekçimiz. Kelinşektin babası, kelinşektin babası yaddan çıkmaz tulgası. Özünün bar vaktında özü ösken yelattın buldu ol kat kudası. Aksakal buldu neşe jıl, ötsedi özü dünyadan izinde jaksı at kalgan, atağı köpke taragan.
Көрмедік оны демеңіз. Бұл өмірді тәрк еткен мархум үлкен аталарыңыз, Бекнияз атлы мархум атамыздың рухларына, Байнияз атлы мархум атамыздың рухларына, Бірнияз атлы мархум атамыздың рухларына, жұп тәжмәйлі келіншек, жұп тәжмәйлі келіншек. Babalar sözü öşpestep, atalar sözü öşpestep, ullarına kaldırgan azlı kemin jiğanın. Ol kişiler çok arada musulmançalap aytkanda bir giydiğimiz imanın. Kelin, usa aytkan sözlerim мәңгілікке yad bolgay, ruhları şad bolgay. Көрмедік оны демеңіз. Бұл өмірді тәрк еткен және де мархум аталарыңыз, Хакимнияз атлы мархум атамыздың рухларына, Сапарнияз атлы мархум атамыздың рухларына, Жұмабай атлы, Пірназар атлы, мархум Неки Құдайберген атлы аты шыққан мархум аталарымыз, ағаларымыздың рухларына. Жұп тәжмәйлі келіншек, жұп тәжмәйлі келіншек. Мына бір кең дүнияда өмір екі берілмес. Қарап тұрсан келінім, бүгінгі құтлы тойыңызда мархум аналарымыз, апаларымыз көрілмес. Көргені де тойыңды, қуанар еді ол инсанлар көріп сенің бойыңды. Алланың болып пәрманы, белінде бар еді дәрманы. Жаңа жеттім дегенде, орыланбай кете қойды іштеріндегі арманлары. Бұл өмірді тәрк еткен мархум аналарымыз, Қалжан атлы мархум анамыздың рухларына, Айша атлы мархум анамыздың рухларына, Серегүл атлы, Шығагүл атлы, Бибайым, Мінайым атлы, Сафия атлы, Салтанат, Күлпаршын атлы, Гүлназ атлы, аты шыққан мархум аналарымыз, аталарымыздың рухларына. Жұп тәжмәйлі келіншек, жұп тәжмәйлі келіншек. Әмме бұл дүнияның мейманы, әмме бұл дүнияның мейманы, жолдасы болғай иманы. Мәңгі тұрар қай адам ертелеу кеткен арадан. İnsanның нағыз хасыллары еді, жапырақтың жасыллары еді. Және де бұл өмірді тәрк еткен мархум қайын ағалар дейді. Мінеки Зиуаддин атлы, және де Усманды Байрам атлы, Жақсылық атлы, Дәулетияр атлы мархум дайы ағаларымыздың рухларына. Жұп тәжмәйлі келіншек, жұп тәжмәйлі келіншек. Енді hürmetli mimanlar, aziz қонақлар, біз ешкімнің бір көңіліне құлғыла салып бұзғымыз келмейді. Осы insanларды, ұллары, қызлары, ақлық шаулықлары, туған туысқанлары осындай қуанышлы күндерде бір еслеп, ядға алуды мақұл көрген екен. Жатқан жерлері жақты, топырақлары торға болсын дейміз. Көре алмай кеткен өмір қызықларын ілейім ұл қызлары, ақлық шаулықларынан берге дейміз. Кешірім сұраймыз, кімніңдір көңілін аз-маз жібітіп алған болсақ ағайындар. Ал ендігі нәубет той иесіне сәлем нәубеті жетіп келді. Төрт қырлап ошақ ойдырған, мал семізін сойдырған, ұзағына хат жоллап, жақынына ат жоллап, сұндай қалықты жидырған. Бүгінгі тойымыздың той болуына себепші инсан, яғни айтқанда қайын атаңыз, Усманиддин атлы қайнатаңызға жұп сәлем бер келіншек, жұп сәлем бер келіншек. Келіншек саған айтайын, кірлетпе еш уақытта кеуіліңді санаңды, қайын енеңді солай көр, қалай көрсең анаңды. Олар сенің толтырар кемісіңді шалаңды, бақшаң болар қайын енең бағатығын балаңды. Хақиқи қайын енеңіз, басқасан оны демеңіз, ұсы тұрса қасыңда, асла қайғы жемеңіз. Фируза атлы қайын енеңізге де өз алдына жұп сәлем бер келіншек, жұп сәлем бер келіншек.
Al endi qidirib avul aymaktı. Qidirib avul aymaktı. Murunduk ata murunduk ana saylaptı. Tosattan perzentli buldum deb yüzleri güldey jaynaptı. Murunduk atağınız kayrat. Murunduk anağınız Bağdağa da öz aldına. Şüp selim bir kelinçek. Şüp selim bir kelinçek. Al endi ağaylar mineki Jasluke apam yakta. Mınav Asaka, mınav Kapital, mınav Hocalık Bank degen. Mine he? Hani sütü bak koyayım hani Osman'da dur bak aşağı koyayım ben hani he? Hani al endi ağaylar haleget koluktu bugün senin toyuna at götürmesi az benim bir katar Jaslukem atalarımız kelipti. Toy sizlerge oң bolsun toylap kelgen atalar sizler üçün arnalıp ülken tanalaram soylar basında var tahiya her jas bir vahiya mineki Karamaddin atlı atamızga Sadiraddin atlı Oralhan atlı Gülcan atlı mineki және de Ayşan atlı Turdugül Gülcemal deydi mineki Kancayım deydi mineki және de Magrufa Gülsenem atlı atı şıkkan Berşe Jasluken atalarımız apalarımızga öz aldına Şüp selim bir kelinşek Şüp selim bir kelinşek Özüme mına aytıp atkalarga toyga aytıldı mı? Al endi bir katar kaynagalar deydi mineki abısılar Tuğskan degen жақсы go Tuğskan degen жақсы go Kıynalganda keledi Şeter jetpes yerine kol kömegin beredi Haleget koluktu bugün senin toyuna bir katar kaynagalar abısılar kelipti Kaynagalar Yernazar және de Osman'da Tolganayga, Bakramga, Gülkaga, Karamaddinge, Ayjamalga, Rasul menen Gözzalga atı şıkkan berşek kaynaga abısılarına öz aldına Şüp selim bir kelinşek Şüp selim bir kelinşek Al endi dayılar deydi Atağının dayıları Ana oturgan dayın bolar Ana oturgan dayın bolar Hazır sözge kayın bolar Yerlerinde toy bolsa 3 gün burun tayın bolar Toy sizlerge oң bolsun toylap kelgen dayılar Sizler üçün arnalıp ülken tanalaram soylar Atağınыздың dayıları Ayt Murat'a және de Gülistan'a Maqsit Bibjarga Bibsaraga Saği Amangülge Kuvanışqa Bota Maratqa Ölmesekке Есенге Nurgülge atı şıkkan Berşe Osman'дағы atağınыздың dayılarına öz aldına Şüp selim bir kelinşek Şüp selim bir kelinşek Miriki degen toy degen hemmege de gezgeler bir katar jezde ajapalar jиналысып toyxanaga tez keler tez kelmese elbette özlerine söz keler bir katar mineki jezde ajapaların Bazarbay Roza Adilbayga Zülfiyaga Daryabayga Aynuraga Mehribanga Gencebayga Tilaram Davran Nargizga және de mineki Kuat Orazgül Jеңіс deydi Roza Tayır Gülzarga және de Ubay Құдайбергенге mineki Bukharaga және de mineki және de Kuvanış Gauhar Gülkumarga Dilfuzaga atı şıkkan Berşe jezde ajapalarına öz aldına Şüp selim bir kelinşek Şüp selim bir kelinşek Böledi Miriki minin jiyinga жақын böle geledi Adamzattың tatuı böle bolar debedi atlarına tabutik Barlığı bugün toyga gebedi Bir katar mineki және de mineki atağının böleler deydi Ali atamızga mineki Kançayım Mına banka Üydегі banka Salün üydün bankası tuttu Kayakka çıksa babı sökkağı Bir katar mineki atağınыздың böleleri Ali atağa mineki Kançayım Ziyada Ulmeken Sveta Kuvanış Azamat Aralbay Nargiz ağa Manzur ağa Nasiva atlı atı şıkkan Berşe böleler toparga öz aldına Şüp selim bir kelinşek Şüp selim bir kelinşek Alpamızın dayılar deydi Ana oturgan dayın bolar Ana oturgan dayın bolar Həzil sözge kayın bolar Yerlerinde toy bolsa Alpamızın dayıları mineki tayın bolar deydi Bir katar alpamızın dayıları Sane gülge ülken anamız mineki
Аңсатбай, Зүлфия, Медетбайға, Бақтиярға, Гүлнарға, Бақадыр, Ділназ, Руслан, Гүлпаршынға, Сухратқа, мінекей, және де Артурға, Наргизға, Жаңабайға, мінекей, Жанболатқа, Шұқратқа, Дәулетбайға, Альфияға, аты шыққан бәрше алпамыстың дайларына өз алдына жүп сәлем бер келіншек, жүп сәлем бер келіншек. Жеңге қайын дос болар, жеңге қайын дос болар, бір-біріне ес болар. Мырзаға деп сыйласа қайының ісі бес болар. Тойсүзлерге оң болсын, тойлап келген бір қатар жиенлері, қайынлері дейді. Нұрлан, Бибназ, жеңге Абат, Гүлнұр, Тимур, Айманға, Құралбайға, Ұлдәулетке, Рақатқа, Жеңіске, Қалыбекке, қайынлері Дәулет Назарға, Жақангерге, Мұхаммедке, Айбекке, Нұрбекке, Гүрбекке, Өпепекке бәршесіне оптым. Жүп сәлем бер келіншек, жүп сәлем бер келіншек. Сөйлемейік беймәні, қыз бала үйдің мейманы, сәрбіназдай доланған, гүлайымдай салланған, бір-біріне шырайлы бекешлеріңіз бар екен. Bir қатар мінекей бекешлері Перизат, Азизаға, Айданаға, Айманға, Ділнұрға, Шақсанемге, Айсанем, Гүлиға, Тұрсынай, Гүлжайна, Дианаға, Тумариске. Мына беташарды үйленіп атқан бала туылып атқаннан басып жазбадыңыз ба? Бәрше бекешлерге де өз алдына жүп сәлем бер келіншек, жүп сәлем бер келіншек. Ал енді достық Гүлшәніне мегзес бұл заман, кеуіллерден су шер мұдам, өзің түзеу болсан көптір дос яран, достарың ішінде қадырдан достарың болсын дей отырып, атаңыздың құрбы құрдаслары, жора жолдаслары дейді мінекей ең жақын, Рүстем, Раушан құрдаслар, Мадияр, Илмира, Нұралы дейді, Санемге, Ниетбайға, Бипкаға, Жеңіске, Меруертке, Шака, Миркаға, Бақтиярға, Ұлбос, Оңғар, Жәмила, Бақытқа, Толыбай, Гүлназ, Сұлтанға, Дәрігүлге, қалтам ашық емес, жауып қойпан сол. Міне жауып, әмме біздің қалтама келе берді. Қалтамда не барған көре жағым ессіз бе? Және де мінекей Бақтияр, Ұлбос, Оңғар, Жәмила, Бақытқа, Толыбай, Гүлназ, Сұлтан, Дәрігүл, Шыныбай, Зерне, Құралға, Гүлшатқа, Сарсен, Олия, Оңғар, Гүлнара, ағаны оңы. Міне банкі. Я қалтама самаң. Өткенде бір қалтама салама деп іштанды басып жіберіп түсіп кетейін деп қалды. Бәрше құрбы құрдасларына өз алдына жүп сәлем бер келіншек, жүп сәлем бер келіншек. Ал енді атадан қалған нақыл бар, атадан қалған нақыл бар, бұрынғының гәпі бар, өзіңе жақсы қоңсыны дейді бүгін сатып ал, алыстағы ағайыннен жақындағы қоңсың жақсы, кілем сатсаң қоңсыңа сат, бір шетінде өзің отырасаң деген ата бабалар. Тойсүзлерге оң болсын, тойлап келген қоңсы, қоба, бияғалар мінекей. Назар, Ахманға, Ерғалиға, Сабырға, Мұхаммедке, Өсер, Бақадыр, Мақсетке, Тосмайыл дейді, Айтбай, Бақадыр, Иқлас, Тимур, Орынбай, Айбек, Саламат, Махмуд, Асқар, Мамыт, Убайдулла, Рахманға, Сапарниязға, Анварға, және де Гаппарға, және де Усманда Бекатқа, Алпысбайға, Эмирға, қоңсы апаларымыз, Тазаған апа, Тазагүл апа, Маржан, Алтын, Аяға, Сәулемайға, Розаға, Миуа, Барно, Марал, Саяхат. Мынау көшіп кеткен қоңсылар емес пе? Саятқанға, Бақытқа, Сапашқа, Гүлназға, Назлым дейді. Мынаны жазған адам бір арқайын қолы бос адам жазған ау.
Былай өтібам. Назлым, Гүлназ, Рано, Жұлдыз, Фируза, Дилярамға, Гүлмираға, Жұлдыз, қоңсылары мінеки Насиба, Илвираға, Гүлжақанға, Маликаға, Гүлістанға, Сарбыназға, Дилия, Салтан, Гүлбақар, және де мінеки аты шыққан бәршесіне өз алдына. Жүп сәлем бер келіншек, жүп сәлем бер келіншек. Анау анекі сол костюм қалта жоқ аға, тігіп қойып міне аға қолма бері ғой аға, сол ғой міне ауа мощный аға, оң болсын. Ендігіде костюмді кимей келемен ба деймен. Ал енді мереке деген, той деген әммеге де кез келер. Енеңіздің коллективі, Ажнияз мектептегі коллективі тойханаға тез келер. Тез келмесе әлбетте өздеріне сөз келер. Той сөздерге оң болсын, тойлап келген Ажнияз мектеп коллективі Гүлістан, Гүлзадаға, Замираға, және де бухгалтер дейді мінеки бухгалтерия, Гауқарайға, Гүлназға, Гүлайым ұл болсын, Назира, Гүлназ, Сарбыназ, Күміс дейді, Жәмилаға, аты шыққан бәрше Усмандағы коллективлес достарына өз алдына. Жүп сәлем бер келіншек, жүп сәлем бер келіншек. Мереке деген, той деген әммеге де кез келер. Өмірлік жолдасыңның бәрше классластары, группаласлары тойханаға тез келер. Тез келмесе әлбетте өздеріне сөз келер. Бәрше классластары, группаласлары, жора жолдасларына өз алдына. Жүп сәлем бер келіншек, жүп сәлем бер келіншек. Бұның артында не бар еді? Сен атың кім? Руслан. Руслан, енді саған сәлем береді, бола ма Руслан? Бағанадан бері қыстап тұрған, Беташардың таяғын ұслап тұрған, бола қойса сиіп қоя жақпан деп зорға тұрған Руслан атлы баламызға да жүп сәлем бер келіншек, жүп сәлем бер келіншек. Мәйерін ашып жібер. Руслан, мынау саған. Мендей бай беташаршы жоқ. Көп беташаршы осы тауарды алып кетеді. Ана мүйшіне ақша орап қойыпты. Ақшанам саған беремен, тауардам саған беремен. Ертен үйленсең, келіншегіңе бересең. Келіншегің менің келіншегімдей болса, сенен бұрын үйіңде тауарды күтіп отырады еле. Bir нәрсені ұмытпа, Руслан. Мынандай қызыл тауардың асты қара болса, шетінде шет сызық, 12 сызыққа көзің түссе честей болғаны. Ал, үйленеме ештінде құшақлап жат. Сыз. Ашлықты да бір көрген, тоқлықты да бір көрген, өзбек, қазақ, ноғайым, бәріңде маған ағайын, бүткіл республикамыздың халқына жүп сәлем бер келіншек, жүп сәлем бер келіншек. Кім бар? Пәте береді тұғын. Ол сізге. Аспандағы айыңа, иіліп түскен алтын жайыңа, сүйіп қосылған алпамыстай ярыңа да өз алдына. Жүп сәлем бер келіншек, жүп сәлем бер келіншек. Кім бар? Пәте бере тұғын. Бір жасыл үлкен келсін. Жау менен жер көгерер, алғыс менен дуа менен ел көгерер дейді дана халқымыз. Кім бар? Айтмұрат ағамыз тойхананың ортасына келсек ағайынлер. Назарбай аға. Расул, бір тауар әпке. Жуаным дейді. Ақша берейін бая. Тауар берейін ба, ақша ма? Ма, саған ке. Екіміз қасымда тұрып аштың ғой. Жуаным ма. Үйіңе бір біруге. Әне. Бұл келді ғуш конкурент. Сырасы тұрған екен ғой. Кім бар? Айтмұрат аға.
Ağayın, Tuzkan, dost yaranlarga bir akpatiyalarım versin. Odan son biz şaslar toyun basayımız. Ağa kelin. Oy ağa. O miyakta birisi o patiyanı. Assalamu alaikum. Marhamat. Isnat Feruza mine keyin sürüp atkan ekensen oң bolsun, uzağına jarasın. So Kuda degen 1000 yıllık dep, so Kudalığınız 1000 yıllık bolsun. Balalarım baktlı bolun. Uzağınız jarasın. Karama. Alhamdulillah, bereketin berge, kulpalla, kuvatin berge. Som koşulup atkan 2 jas bakıtlı boğay. Usnat Feruza, Kudayım kelleriniz bakıtlı boğay. Aldığınızda ösü öngöy, tübü bir şakası mın boğay. Kudayım yüzü mın ait boğay. Sizlerden mın ait boğay. Hem de ağayın tuğuskan toy tamaşa. Mineke kuvançka kelip oturgeniniz, kuvançka ulasqay. Al ballarım, mine koşulup atkan ekeniz, koşulgan koşuplığınız bilen bakıtlı bolun. Atanızın, anasının aldında bir abraylı, eldin aldında abraylı kelim boп jetsin. Ösüp önün, özlerinizden köpeyin, ülkön şаңырақ bolun. Ata-enege hizmetiniz, elge hizmetiniz jakşı bolsun. Koşulganız bilen koşagan toylarınız soň bola bersin. Rahmet, atalarımızın aytkan duaları Allah Teala dergahında kabul bolsun. Toktap durun ata. Bir patiyaga bir şapan degen aksiya bolup atır, soğan ilindiniz. Şapanları oң bolsun. Boldu ma? Rahmet, kelinin yenesi kelin. Kelin. Assalamu alaikum, bugünkü toyumuzun mimalları. Kudayım mineki balalarımızın bakıtlı toyu ketip atırıptı. Osu toylar toyga olasın. Şu balalarımız bakıtlı bolup uzaktan töbesi görüngende bir bakıtlı şаңырақ bolsun. Usnat Feruza, bugünkü toylarınız toyga olasın. Hiç jamaşılık görmey, usunda keң dasturxanga jakşı niyetke kele berin. Barçaňyzga bakıt dileymen. Assalamu alaikum, kalayık. Usnat enim toy verip atır. So şofan tayağımın deyip, kelin ayağımın deyip. So küçüğün baktılı kelini bolup, ülkün şаңырақ bolup ketsin. Basarıp atkan balama da rahmet. Oğlam usunda jakşı günlerge jetkere bersin. Toy olasın. Rahmet, aytılgan tilekler, dualar Allah Teala dergahında kabul bolsun. Kelinin yenesi kelin. Mına kelinin betini açın. Akjawlykka ilayim raddomdan aklыңızды orap ap çıkaysız. Ötkende bir kelinin betini açsam, nauşikpen kostulap turgan eken içinde. Sizin gelin be. Al kelinin betiniz sizin aşıldı, usunday altın şаңыраққа duz nisibiniz şaşıldı. Marhamat, endi kelindi şasar toyuna tayarlauga ruhsat etemiz. Toylar barçangizga qutlug muborak bolsun. Halkı jинап, Karagöz jинап, Toyurtaganda Usnat Feruza kuançlı bir jas ve baktı olay. Özlerine göz kulaya bulup, yarı tüvedir şahas müneydi o. Ben şu özlerine görüşmeye yol veriyor. Yani Üslam'ı Kevaslar Silam, Allah demek Üslam Kevas. Silastan aldır olay, Egenizke başlar kuançka, vakt boşuna oyunu bana veriyoruz. Ben sonra Glani doğrultuna insanımızda var. Ben adetörler yardım yollansı tak olan sola verebileyim. Konuşman hareket bir gez koyayım. Ben yoksa konuşuyorum. Allah'ınız vakti olsun. Ne kadar tane bir suçlu konuktan gibi. Ama ayda Alyasın yapıyoruz. Aksara minyon bilmesmediniz. Minyon bilmesmediniz. 85'in sıfırına. Tostu bilmesiniz. Tosta orlu olsun. Üstadımızda keyifçi ne bileyim halk arasında acayip. Ne vakitte de geçiyor. Orlu olsun. Allah başlı olsun. Yaşlı günler bir dostaydı. Bana evlenirken de seviyormuş böyle. Böyle bana bir sana olsun. Şimdi sen tavsiyorsun.
Köp ayta almayman, arası begenden keyin. Sen tanıyoruz. Ya tanıyorlar. Tanıyoruz. Film var. O tanıyoruz. Şimdi tarafta. Arada. Arada. Kamera. Nerede yapacak bu kadar? Al şimdi. Aman bolma. Zaman katlaşıyor. Hem nokta ya lisede siz. Orada mı yukarı vereceksin? Şiirde oturup şu aytqандай amalqa jasында болғайбыз. Жетіңіз қабыл болғайбыз. Мына отырған үнерім бар, қатарым бар, нем бар. 45 жыл. 45 жыл істеп қалдық amalqa jasында болғайбыз. Şundan toylar toplayın. Abi, ben sizlerden yaz kumda қызмет oldu. Sıranın arkasında var mı? Kışalar. Kışalar. Kızlardan olsun otursun. Kızlar. Sizden abi sırgaması değil. Kızlar ne var? Kız turumsa çıkmıyor. Olur mu bak? Pakete. Neçeli kızlar olmadı kalktılar. Isnat Firuza'nın olmasın, kız ayağının orası, Allah'ın haber olsun, anneye soylar versin, yatağımız bilgin olsun, sok döngülerimizde taslak basın, arasında demalı fırlattıram. Kişi seni hoş görüp de yani. Çalası kişi. Tölükte kişi. Hatta bu sütüz o. Bir rakban toylar var versin. Ama olsun aydı, biraz sonra katnası baydı. Şuraya vereyim. Amin. Amin ya. Polis. Marsam ne bekleyin? Hadi zaman gitti. Sizin kiyi kadar kaçar. Bunlar ciğer nedir? Ne Ya işkence olur. İşkence olur. Çünkü müdürü başkan yaptık koylar var öyle. Yalasın dedi ya. Vallahi. Şirinler razı olsun. Vallahi. Aynen. Ya hoca atla. Al ne bugün toylusu yarıştı sonra ıslattı. Diğeri kalktığında toyları var. Kızlar toylar babasını. Yedilerimiz ne güzel tanışıyor. O zaman bırakayım. Bir bir kovar. Budasın müzik olsun. Toylarına yarası yegez baktı o zaman. Yarası ye kumaşımız oldu. Olasın. Altına girdi.
Tasavvur ayakkabı al. Üstadım size bugünkü toyun 10 olsun, balların baklı olsun. Neye yarasın, toyların toygalasın. Bugünkü kıyafetler konakların kadem kutlu olsun. Hemenizde toy teyimi ben üzerimize amatayım olsun. Hemenizde kızardı, bunlar toylarda olsun. Gibi etsin, gibi olsun valla. Yerimiz para karşısında toy tamaşa olur. Hemenizde toy teyimi. Çalmasın denetim var. Yaptı gününde. Kaçlar var yine gelir. Kes koya. Basla peri gelir. Kes koya. Hep koy. Şofana bakmaya bakayım. Kes koya. Ya sen koya o da bak. Bak çekmekte. Kamera kaydeder var. Kamera. Yaşlar baklı olsun. Şofana bak çakırdı. Açlar mı ben? Yıkılsam açlar. Ama hadi istemem. Ama hadi istemem bakıyor. Haydi sonra edelim. Ormaya gel, ormaya gel. Ben videosunda yaşayıp duymasın. Hayır. Askere Bağda tekrar. Sabi buraya bu cümle atar Hadi çalgasın.